thanks kuba wemeye ko dusangira breakfast. Why? I mean, ko duhora dusangira mu rugo ku kintu nahisemo kwashimira. Come on, nawe urabizi ukuntu hano ugiye nkora ntaba nemerewe no kukwegera, and we had a good moment together tutari mu rugo. You're welcome, baby. What are you doing, guys? Nothing. Excuse you. What? He's your high school friend, right? Yeah. Okay, I want to ask you something. He told me ko ari umuntu afite muri iyi minsi wamuzi. Miri nawe nzi. Ese undi mada. Ubwo wowe nabuswe mukunda? Ko nusigara hatuntu two kumuneka muri buri kamwe kosa ari gukora. Tubyihorere. Gusa icyo ngusabye cyo ni kimwe. Ntuzakunde boss. I know he's charming. Ushobora no kuba wararabye simbizi. Gusa ndakwinginze. Sibyo? Why? Because I love him. Yes. I love him. So yakomeje umata mu bikubwire se. Ngahishimura bimenye. You love him? Wiki? Yeah, nuko bimeze. Ubundi wawe birakajuju. Utambwiye ko ari we mukundana. Aho ugiye kwicara aho bagutwara umukunzi ari wowe vyiteye. Oya, Mike ndamwizera. Ntekereza ko atamwemerera kandi abizi neza ko dukundana. Kopi we ari ibintu kwitiranya. Wowe mugiye kuri inshuti we bisanzwe. We nk'umukobwa mukorana azahora guca ko we nk'inshuti yiwe kugira ngo arabukuniye mugerako. Ndabesha? Bivunika ahubwo. Ko yamaze no kubinsaba already. Wow. Umbwiye ngo iki? Ubwo se urumva nagombaga kumubwira ngo iki? Kopi ubundi wese nigenda kumenyera. Uwa mbere baramugutwaye n'undi baraje bamugutwara. Guma hamwe rero. Guma hamwe. Umva Juri nawe niba nta kindi kintu wamarira. Mbabarira kira kumbwira utwo tugambo. Nene nkubwiye he? Mike. Uretse. I mean, ko haciye igihe kimwe tutavugana. Meze neza. Excuse me. Meze neza kandi cyane. Ahubwo se wumeze ute? Cyangwa utekereza ko kubererwa ugenda ukinisha imitima y'abantu wirukanka mu bakobwa aricyo cyatuma tutamera neza ukamera neza, right? Hanyuma se urukundo rwa Nestera rwo ruragenda. Tumva amagambo yose uvuze atari ngombwa. Kubera iki se di? I'm sorry, never mind. I just want to check on you. Nabirenze. Hi Jolly. Aho ndi kopi nkawe ibigambo byose uhora ngo ibe ari ibyiki. Surofa bwawe se? Kajuju gusa. Karofa. Tete vide. To, cyo. What do you want from me? Nothing.
I just love you. Ese ubundi kuki mbona utabyumva neza? And remember, one day wenda bagusara kubera njye. Ntabwo nigeze ngukunda Mili. Ibyabaye byarabaye and byararangiye. So I don't know why you bring it up again. Because I love you. Then stop loving me. No, I can't. I can't stop loving you. I have a girlfriend. Kandi ntabwo namuca inyuma. Who is she? Tell me. Ntabwo ari ngombwa kubimenya Mili. Ikindi kandi ntuzongere kumpamagara kenshi ko tuba turi kumwe inshuro nyinshi. So ntabwo nshaka ko habamo misunderstanding between us. Right? Oh, sorry, ntabwo namenye ko muri hano. Mmenye mbona ko mind. Miri umeze neza? Yeah, I'm good. Excuse me. So what are you doing here? Nayimvuye mu mujyi, hari ibintu nayimvuye kurebayo, hanyuma topa yambwiye ngo nce hano, agira ibindi bintu Miri amambi mushyire. Yambwira se nkabimuzanira ntashye. Ndakeka bitaye ngombwa gusa muri nsanzwe nza hano, ahubwo se umeze neza? Yeah, meze neza. Kopine ntabwo yakoze ariko. No, it's her day off. Why are you asking? Nothing. Kandewe Miri, ubundi ntahe wenda ndabona ugifite akazi kenshi turaza guhuriza mu rugo, sibyo? Akazi keza. You love him so much. I don't know what you're talking about. Miri ndakuzi neza kandi cyane. Kandi n'ibyawe na Mike byose ndabizi. Ndetse uranabizi ko bisa naho ari njye wabahuje. None urashaka kumushimira ko nshimye ko ibyawe na topa byaciyemo mwasubiranye. Namiriwe ibitekerezo gutyo. Ntabwo ndi umwanzi wawe. Ahubwo se ushaka kumenya umukobwa muhanganye? Duhanganye mu se kandi. Nyine ndavuga umukobwa ukundana na Mike. No, wait. Do you know her? Like seriously? What? Ntabwo nkumbuye. Of course I do. Kubera. Not even a hug? Oh. Stressful. Nari nkumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Sinanubwo anshyira nkoreka massage. Like seriously? Do I have to pay? Yes, sir. Ubwo si nkora guhamagara iki amasaha? Ntabwo mbizi. Ariko ubwo hari ibintu by'akazi ashaka kumbwira rwose. Okay. She really need to talk to you. Babe. Niki? Ubundi ubu nshaka hiki. Uzi ko ugira ngo ntiwumva neza. Don't call me again, please.
ntabwo uruhuze se cyangwa twavuganaho gato? not really kubera nothing, gusa nyine ndashaka ko tuganiraho gato. Wumva nta wundi musore ukunda utari Mike? Cyangwa se nta n'umwe ushobora kumuteretana wenda muri iyi minsi? kubera icyo mbaje gutya kopi kandi uwo mukobwa nawe mubona ukunda Mike. Oya, wenda ntunyumve nabi, gusa nyine nuko mbona bishobora kuzarangira ubabaye cyane mukomeza kwishyira mu Mike, kuko nkeka ko umuntu niba yarakubwiye ko afite undi muntu akunda bisobanuye ko ahari kandi ko amukunda cyane, atari wowe akunda cyangwa se yakunda. Nashiri urabona bambi okay. Iyo ufite ukuntu muri utuntu twanjye ndabizi bizarangira abayeho wanjye. Ese undi mukobwa reka nawe tukugarukeho. Iki? Ko icyo gitangiza story z'ubuzima bwawe. Usiko wanshose nakubwira byose ubundi nawe ugakora ko benshi nijye gusa. Naho nabwire ubundi bimeze bite. Ese undi ufite shaka? Oui. Ikamite mbizana nta kibazo. Ngashirika mbanza shyire bosi raporo n'ingaruka nta kibazo. Bivunika shu sanazwe kujyanira. Ariko njye arazitu. Oh, no baby please. Ndashaka kumara gato na Mike. I love you. ese bu nta nubwo ushaka kumvugisha? uracyandakariye? Miri is just a workmate. nta bintu byinshi tujya tuvugana. ese kutajya umwibariza? ngo ninde ukomanze? Kambari ngiye kumufungurira. What are you doing here? uwo ninde bu? Bichi? Mike? What are you doing here? You have to tell me what she's doing here. Mary, hari raporo nyine narinzaniye bosi, hari n'indi nagombaga kumufasha ariko usanze n'undi mbirangije nari ngiye. Ngo raporo? Kumbona saba gusa nk'umuntu uri mu rugo. No, oya, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo bosi, niba nta kindi ndakeka nagenda. Sure. Kopi, urugiye kuryama se? Nose byo bibanza ukakira umushyitsi ukamuha n'amazi yo kunywa ubundi ukabona kwiryamira. Can someone please tell me what is going on here? Kopi. Ubano? Please, calm down. You want me to calm down? Kopi, wamfasha nk'igicucu. Akubwira umva ibintu wankoreye. Nukuri mbabarire Miri. Ndabareke kwivugisha gutyo Kopi. Uri indyarya, uri umubeshyi. Uri umugome. Gute warekaga nkaza imbere yawe nkakubwira byose. Nkakubwira ukuntu nkunda Mike. Ubizi neza ko mukundana. Please noneho munabana mu nzu imwe. Nari kuzabikubwira n'ukuri pe. Byari sema. Mumaze kubyarana umwana wa mbere, uwa kabiri. Ase ubundi ubu ntabwo umutwitiye. Mana yanjye. Miri, wowe uri kwimva ku magambo uri kuvuga? Kubana n'umuntu mu nzu se bivuze kumutwitira cyangwa kurarana nawe? Ikindi kandi uzirikane ko no muri iyi nzu habamo abandi bantu, sibyo? Ziba Kopi. Nta kintu cyawe na kimwe nshaka kumva. Ko maze kumenya ko utari umwizerwa pe.
Murakeye kuri mu biki? wabikoze ubishaka sibyo? Ibiki? Come on Stella, wikijijisha wabikoze ubishaka. Ariko njye ntiwigeze umbwira ko ukundana na Miri. Ikindi nta nubwo mwigeze mumbwira ko mutegeze mumbwira ko mucumbikiye kopine hano. Rero nta kintu nigeze nyikora nyishaka. Shut up Stella, twaba twarabimuhishe cyangwa twarabimubwiye nta na kimwe kikurebaho hano. Ariko njye ntacyo nakoze. Stella wikijijisha, ibi byose babikoze ubishaka kandi ntugire ngo birangire hano. Do you really know his girlfriend? Yes, I do, barabana. Come on, ntabwo mfite umwanya wo kuvuga kuri ubwo bugoryi. Ndabizi ko Mike abana na mukuru we Topa n'akandi gakobwa nazi ibyago. Usibye ko bitanandeba. Kandi urakagoryi. Nimba ushaka kumenya iby'aka gakobwa cya girlfriend wa Mike, wowe tegereza call yanjye bintu bindekera. Seriously? Yes, gusa ntugire umuntu umwibwira yawe kopine cya boss wawe iby'iki kiganiro tugiranye. Mike we birumvikana ntabwo nabimubwira. Gusa numvaga kopine nabimubwira tu. Kuko n'ubundi arabizi Mike naramusariye. You really don't know people around you. What do you mean? Uraza kubibona. Ahubwo sheri, saba bye ko nyine turasubira. Okay, bye. Bye. Said, why are you ignoring me? I'm not Mike. Ese bebe uracyandakariye kandi ubizi neza ko ibyabaye nta ruhare mbifitemo. Ntabwo nakurakariye. Nuse kutagishaka kumvugisha kandi ntubeshyere Emily. Kuko no mu rugo ntago aba ahari. Kandi nawe ntabwo ukimvugisha. Why? There is no reason, baby. Nuko gusa mfite ubwoba. Scale of heart. Emily, Stella. Umwe turabana, undi turakorana. Kandi bose bameze nk'ingona zasamye. Biteguye kumira isaha n'isaha. Urumva n'udateye ubwoba? No, it's not. I love you. I will protect you from anything and anyone. Don't be scared. I just love you. Where is my bag? Nizindi kukubaza isakoshi yanjye iri he? Where it belongs? What do you mean? What happened here? Are you guys crazy or what? Si yuko utangiye gushoza intambara za ngo turwane. Dore ye, ase kuki wigira inzirakarengane buri gihe? Hanyuma se njye nari ndabitangije. Ubu njye nari ndaje guhagarara ndi hejuru. Aha, hanyuma hagati yanjye nawe ninde wataye isakoshi y'undi muri puberi? Can you please stop that?
Cara tuvugane. Ushobora kumbwira icyabaye? ese uragira ngo ubwire iki boss? Twembi turabizi situation iri hano. Kandi rwose njye na Miri mu gihe tugikorana ntabwo tuzigera tumerana neza. Urashaka nkora iki? Ushaka mwirukane? Ari wowe ukeneye aka kazi uragakenera urabizi, right? Ari Miri amaze igihe kinini muri aka kazi. Hari ibintu byinshi ajya mfasha. Nanjye ubwanjye ntari namenya neza. So, nanjye ariko ntabwo mubwiye ngo mwirukane. oh my god. Okay. Subira mu kazi ndaza kuvugisha. Ese ubundi nkubaze. Uriya mukobwa mwari muziranye mbere yo kuza gukora hano? What? No. I'm just asking. Kuki utangiye gusakuza? Okay. Take care. Kambe muretse nsubire mu kazi. Can you please calm down? Ntuza gute Mili. N'ibintu uri kunkorera. Mukanya kopine araje arambwira ngo ambaza niba twari tuziranye before. Hari ikintu ugeze umubwira? Come on. Urabizi ko mbaye narabimubwiye mutamukiri kumwe right now. Ntuzanabirote Mili. Niba wikunda ugakunda n'akazi kawe. Wow. Utangiye kunangisha kunyirukana right? None wombwira ngende bimubwiye ndebe kunyirukana. No, ntago ari cyo nari nshaka kuvuga. I'm in love with her. Like, I love family. Ntabwo nshaka kumubura, please. Ntabwo nanjye mubwiye ngo umwange. Kandi bizi ko mukundana. Ariko nanjye ndagukunda. Ushaka ko nkora iki? Find another guy. Never. Ahubwo nicyo numva cyaba cyiza wenda wamukunda. Basi nanjye ukajya uma time nk'umuntu ugukunda. Erega nanjye sinjye wabisemo. Nabyisanzemo. What do you mean? I mean, just give me time.